nećete on vidi tvoj broj ne ima. Znaš šta ja? Da počne raditi gotkove. Kako vas bolni nije ti? Ja sad ti pre kardionce niko neće ući. Jesi čuo? Mohamede. Zdravo. Pa vola ne bio, bar 9 sati igram ovdje, vola ne date mi jednu žutu boju, pa ni jednu žutu boju nić, kako vas nije za Boga vas, šta je s vama? Slušaj me, jeste, hoću ja, a slušaj, ima nas ovdje 10 i više 20, pa ovdje ćemo snimat, pa ćemo nazvat onaj premijere, pa ćemo nazvat. Slušaj, nazvat ćemo mi inspekciju snimat ovdje, pa ćemo onaj sipu, sve ćemo ovdje snimat da vidimo kako vi radimo. Pa jel vas ta Boga? Ne vjerujem Boga baš. Halo ba, jel vas ta Boga ba 9 sati igram ovdje ba, jel ti jasno ba? Ni jednu žutu boju niste dali, ba. Halo, ba. Pa nemojte, molim vas, ba, pa dajte, ba, nek narod more igrat, ba. Ali nek narod more igrat. Nek netko dobije da kaže, dobije da mora doći ovdje u kladionu. Halo, ba. Ne date mi navarku 9 sati igrama. Jel to sramota? Sve me sad.